yang para watak dewata ida Bathara Siwa setuwunan daging wentenang peparuman kairing para watak gana sowat sewangsaning gana sosolohing nani soro beda muka pengambang-ambang itu Bathara Siwa wenten maulu gajah maulu singa wenten maulu paksi sapunika kawentenan kawangsaning sawatek gano pati makelawaning sorohing nandi sawara waduh balani Bathara sedang dewa widadari durusan tilo tamu gen sulasih sampunang tuno teleman yang maksa donayon tayong alamat malang kong bahasa watak dia dari kekanan kakang mo singe ayo wono naneng para yatno mo mare latete nyoreng ngote tiang yan ya patek tumingkin manis bapak layar tempoken temoragong tayong luwer Dewi Saraswati kekanan ira para watak surak sari para watak aneng mulung dong dewa aduh ini alih nyoman dong dewa beli wayang mekunyit di alas apa ketemu beli aduh uli di Mercapada menjanji kanti dekat ini di Siwaloka masih kecunung sarang beli wayang tua kemulau jatuh karma ingin beli wayang nyoman tidiang jadi wayang bang beli ngidih tali ada tali man nabi jadi wayang tali mengenap sing ngidih beli tekening nyoman bang beli ngidih tali man tali beli wayang tali man tiang beli wayang ayo kita ke bandara man kemudian ke bandara beli wayang akan kudaratkan lanasan cintaku di hatimu man jadi wayang dinang nyoman jadi wayang beli wayang dong dewo ini yang ukuran yang jadi pias nih linggih das nih
Dek berjani kayang majak kang sing teko merdah dasna. Jane bakal tanggo kurang jagango dewo dasna rumah. Kayang sangah keladap jane bakal tanggo kurang. Sangah di kapal ladap gitu. Nyoman titiang jana wayang dong dewo dab-dabang. Jalan kawen tenang siu. Suka-suka meliang nyoman dab-dabang deworat. Ingok-ingok santon ayoman nyolon dayung-dayung. Liwayan dong dewo. Meliwayan napak dedo. Eko lang nyoman terwayan. Dewo ratu bibik ni sigar ke pundong. Dewo ratu dong dewo. Joman dong dewo ratu. Dia beli sepatnya raja sedikit yang iring tak iring dong dewo. Habis ni, habis. Benar banyak paragat bilang semangang hilang. Perjani bobok putih semir lemah dino. Kini dong keginang ni. Sing ingat-ingat ang ibo tuwo nang. Ingat-ingat ang ibo tuwo nang. Bok, suba putih, macau bonor, batis seruyot, limau pengejar, dong hidang biar manying-anying ngajak dadari. Cising nawa. Pentuo. Kalau petapan barong ten kinepok petapan. Ken petapan barong ten mirip kinepok barong rentet. Putih balong. Putih bulun barong. Putih bulun Barong rentet. Cilen barong botwo gen. Ada barong rentet bulun putih. Cilen botwo artinya barong itu lingsil. Lado barong bulunya putih, padahal lingsir gitu nang rosa. Mungkin putih bulun kalau ikut nanya kenyir genjir. Itu dewo datangnya nang sidong ibu tua, ibu ngerawat nah. Deket wang ibu ngerawat sehingga teng siwolatri nang siwolatri. Anang bolawang siwolatri yani. Tidak apa kejar ketatuan siwolatri. Siwo artin siwo itu tetap artinya apa? Tetap siwo artinya tetap rahayu damai. Artin siwo tetap bendan dia pepinah nanang tetap bendan dia pepinah nanang rahayu tu madan siwo. Aratri itu artinya petang aja ni tetap kang pepinah nanang. Pikiran payung sabda dapat pang menyatu, awin ada terintegrasi. Bayu sabda hidup, pang membersihkan. Bayu pang salatri, kaya pada itu kengken rawasang, kengken pindah ka. Kengken laksana, pang iya adong. Tuk-tuk rawas. Makudus bungut dia. Kengken ni dua kinutur bisa mengganti Pak Sukado dari ketua Perisado yang ketua anjing. Idong bener tua bapa yang cantik. Kisah nawang hiburan ada lagi hiburan. Hibur betul. Hiburan kita ini kisah tayang sinepukang kambing. Kengken kambing tu ni muda amakan kambing. Maksudnya banyak awet muda kengken.
Pangnya awet. Doon mo doon. Kito, padapan kambing. Jekci nomplok maro ke juang babo. Penyeruan dari itu sih jekci jeko. Jekci je hitung ang iban ciken. Jek truno ciken siapa metegil wayah luwung. Cik truno ciken di metegil. Bang Kudo je nak mengganti buku pemuda dan cik terus menulis di balik-baliknya. Elok le yakin bapa ni. Nah. Tua tuku tetuh Tuhan nang sajong ibong raon. Benar kan ngai titi. Bang benar tua tekeni dan itu kita kalau semadan tua. Kau tengah ada di sastra praktek ni melel nang geng-geng dia ngorau tang di bibik ke lamis alo. Cek luang benci nulo dan bapa ni nyak bapa. Tinggal bapa benpok ni. Benpok ni. Ni tinggal benpok sirah bapa ni jek sirah bapa anti benpok ni. Bagaimana beli blackberry benci ni? Kadung-kadung toman dia lepas ke guru kena ramo. Menapa je beli tingkah ramo benar cing panik kan bapa. Apa kerana makin mata cing panik langak tekan ramo? Ingat dan. Uli di tengah basang ben bapa mekerti asa keras dharma kauripan. Apa dharma kaurip tu? Uli di tengah basang bapa meyasa panglak pianak suputra. Di tengah basang wentan yatnya menggedong-gedongan. Uli di tengah basang, nanang bapa mekerti metingkah merahayu. Menggedong-gedongan tujuan maksud yatnya menggedong panglak bapa pianak keras badan suputra. Apa? Suputra. Luwe. Putra pianak. Pianak suputra panglah bapa keturunan luwe utama. Inawang jagat tidak di bupati. Dari bupati, dari bupati. Itu singangkat derajat keluarga. Ulian ke pisan ulian ilmu pengetahuan. Uli tengah basang jadinya menggedong-gedongan. Lekap. Gaya nang bapo si Banten dapatan. Bulan pitung dino kamuan. 3 bulan mepetik. Meneklim ngeraja sewalo. Nganten biyen ngai program berbangkit ngunang bajar. Gari tung jep tu. Tumaro ulian biaya upekalo gentu. Konden upapiro. Ani madani upapiro upuk bapak ci sekolah bapak ci tegak-tegak SD, SMP, SMA, S1, S2 kanti S mekudus kanti ci kudang pes lang bapak tu hitung jap ilmu ekonomi yang ngong hitung tu udah lang bapak pipis yang ngong ngian ngupapiro ngupak kapuk ngupak karo ci liu gemonto liun bapak nelaga bendan ci maya hutang ken bapo. Maksud bendan ci kan nebus hutang itu. Kayang nanang mati. Uduh. Ingat? Kayang nanang mati. Kayang bapo mati. Kay bendan ci nanang mati. Kayang to bakal bake maya hutang ape nang memukur tadi dewa persisto. Belingik di tengah kemulan. Kayang nanang mati. Kayang to kesempatan wake maya hutang. Moy. Kayang bapo mati. Nyak bapa malu nang mati. Cidas mati malu nang ulian lebiang lek-lek sabu-sabu. Ngandai nang bapa, nyaka bang bapa, ngabe nang bapa, segitu saja. Si sing daen nepuk punya nyuk. Ken punya nyuk kan. Punya nyuk layu tok danyuk adan. Ulung danyuk nyak sing karuan ulung ke pertiwi ke tanah ke. Maksudnya di samping ada punyan sentul. Bisa ngusut danyuk perapak nyuk di punyan sentul. Kengkek bisa bungsil ulung malun. Begitu. Maksudnya nak awin. Dini si belajar. Siwa ratri gitu ke bawah. Siwa ratri. Adet mekejang simul. Siwa ratri hari siwa ratri itu mekejang. Lambang, simul. Apakah
karena manusia nganggo lambang, apa karena manusia nganggo simul, mapan dewa sing tepuk buta kalau sing bakat aja ngordo. Sing tepuk dia dewa perlu sing genang pura biyen. Ngenah goban buta kalau kae nang sing jadu biyen. Ne buta kalau buta jangitang buta kuruna ucap buta apa je buta lebukannya nepes 5 juta na gumi kewak yani kita baca. Lengis proseng ada gitu ini kewak gumi itu yo. Milak satu aneh. Maksud nang geng coba. Awinang niskalo, ngarago citano, acitano. Babakalan manusia delekat sekalo kelawan ning niskalo. Sakalo uko dang awak cingena. Siwo na to, siwo na to dikena sang yang atmo. Siwo tado siwo paramo siwo. Dia tongos dewa, dia tongos siwo pangtawangki. Siwo ring silaging lelato. Siwo paragoyan siwo. Paramo siwo marago winu. Winu. Nado sang yang paramo siwo. Melejat sang yang paramo siwo. Melejat sang yang paramo siwo. Uli diubun-ubun awing manusia yang meragonis kalau nyata dan tidak nyata. Babakalan manusia lekat. Uing janing si patut merenungkan mami apa dan nganak kang minak awak. Hari siwaratri nak melek nang siwaratri ben pedek saja. Suku kata itu ngerandang bisa melek nang pengertian. Siwo tetap. Sewo tebian melek. Siwo latri, siwo tetap pinak kang awak si pedang jani. Apa lak janin kini subuh lewat hati tu nagada warna bata. Warna mana. Nika tekapang kena benci minakin. Nelaksana ni jani yang boleh minta maaf. Gitu. Siwo tu peragayan siwo satu luwih utama. Melek nang siwo ngajak sewa gitu. Yang siwo rati dagang pepindah ke pedang jani. Nak dagang pepindah. Yang sewa latri menat. Sewa gitu na sewa latri gitu. Menikmati malam ini, mencari kenikmatan malam ini gitu maksudnya. Begitu gitu. Bapak tuni, bapak uli jam 2, bapak mengintip kasal bo APG orang siwolatri. Uli Jumat tu orang kan orang tua siwolatri jadi jam 2 bo di puspam nanti. Tu pang benak ben mengarahkan tanya ya tetap. Apa ni tetap gang payung sabdo kerawan yang hidup. Payung sabdo hidup. Awenang keraus lub dako. Lopo daki. Dako daki. Lopo tu lopo nilang. Pekak indriyo. Benak kang ngusang yang panco indriyo. Awenang keraus catur dasi Kresna paksa mega kepitu. Makanya ada kesukseman tu kan. Petang pitu. Yang diawak manusia, yang digumi Puan Agung keraus madan petang. Apa dan perwani ning tilam petang jani paling petang gumi. Gumi jani paling petang. Anang ranang di petang diawak masih ya petang pitu. Keraus Sabtu timiro. Sabtu pitu. Temiro punya. Pitu ni ranang punya tu punya ulian kebagusan. Saji merasa bagus jagonyang cewek selelek dan kita punya keadaan ni. Punya kawan ke Yohanan rupawan gunawan kulino. Punya kulian kesugian, punya kulian guna, punya liu awin kerau Sabtu timiro.
parwani itu 14. Molas ngalih purnama dilem. 14 tepat kelawaning besik. 4 kelawaning 4 tambah 1 itu 5. 5 simul sang yang panca indriya. Panca indriya. Benar kang cing nganggo peninggalan. Benar kang nganggo bibir. Benar kang nganggo kuping. Benar kang nganggo cungu. Peninggalan sang yang Surya Chandra. Dicungu ke sang yang Kuwela. Di bibir ke Batara Baruna. Di Siwadara itu sang yang Paramo Siwa. Oh, Batara makayang melingit di ulung. Di luar nang madan sirah. Uy nang apik kang sirah situ. Tebang cewek kape meyo kita sirah dia. Purnama tilam ingat ang melukat metegtek. Pangsing di Siwaratri kan Cina dagang papinak bayu sabda hidup. Bayu gerak. Oh bayu tu ngelekat ang tingkah. Ada bayu tingkah. Benar kang Cina melaksana. Sabda benar kang Cina raos. Hidup benar kang nganggo budi hidup papinak. Kerawas sang yang dari kayu parisuda persik sang yang dari kayu parisuda temakang dari murti dari purusa. Gitu. Dulu dia orang sana para watak gana pemusuh para watak noni sewada. Waduh ni dapat ada siwa. Mapan wenten tel pawasana ni dapat ada siwa. Kengkeng pawasana ni tu para watak nani sewada gana pati sarang sami. Jani bapo ngutus si dewa dijo yatmani lubdako nyen jeng alangang nyen jada bani nama kang atmani lubdako jenak jeng jemak bakal oleh kenglingi suarga sani luwih kutau po dewa ratu para watek gana pati dewa ratu roang nekoang suara pawenya Jantosang. Siapa sila menawi punikiraw? Yug. Kalau watak yang kado nanti suara. Pintadan pet perito. Dini koleat mani lungda ke yugyo. Kalebok di kawak kamu do kemu ke yugyo. Sang yang menipu Poraja pati ngewasa-wasi doatmu sarang sami aksi sembah pangebaktin di tiang mangdoneng dan keni alpako tu di tiang apa lu mencikal lu kunang lungu
yang ajang. Ini yang maloko. Aksi semak pangubakti yang ring badada peng. Ngerian pemucuk yang maloko. Iratu. Badada sang yang dipo kaya dia ngantuk. Sang yang suratmu sapunika. Angka titiang nenten kini ke cakra bawa antuk lingip. Pakulun paduka badara sarang sami aksi tu semak pangubakti titiang. Oh, kelak pada kawingking batin tu. Walau wateking kandul nanti sewada ke kadiang ngap. Paran geger pemalangan kita datang. Tuk, nendang malu para watak prajurit siwa loka. Gano, wataking gano, sorok nani suara. Ada maulu gajah, maulu paksi, wengkan maulu singa. Berbuat tujuan ni dewa ni teka ni rau ke mai. Natuk ke rau sang. Sang yang menipu. Kesama kena. Pada wataking kana datang meminta peritu siraluk daka. Puakon betara siwa. Berpaya paweh konang sewarga ngarah. Nah! Hijab! Meminta lu beradu hijab melaksina minta kena daging. Bawa jalan pada watak gana ni maka kami. Dewa! Watak prajurit pemujuk sang yang dipok. Nah sepertekan tiang mai bakal lagi Atman ni luk daka. Dua ni bawa jalan ni dia badara siwa. Jenak Atman ni luk daka. Bakal mulai keng lingik luwe. Kau tamaning sewarga laga ni tongos ane paling luwe. Deketo bawa jalan dia badara siwa. Kadiang paran katin tawatakin kado. Ya! Bang! Gen no? Tak gano si? Awak kenci mana nak pimpin ng korlap yang melokot ni tak kenci. Taruh ini. Taruh yang mau ni Prajapati. Pati inti Praja pasok betul. Tongos ngelo sengasuk kang ngalik inti pengtewang kiki ngawang-ngawang. Yang nagik Atman ni lu dako tagik. Kini jangan ngawang-ngawangin Cino. Atman lu dako tagik mai. Ni perintah pakon puisi sang yang dilekato. Ida betaro siwa ngai awik-awik ngai undang-undang. Ya nano Poretu himsa karma. Ina Atma dusta. Corah durjana himsa karma mau mati-mati. Neraka kelebok. Di neraka tongos ni. Ki yang awak-awakin mengatasnamakan Betaro Siwa kita kau mai. Sing kita ngoknya kedat man lu dah kau tau. Provokator kita kau mai. Awak-awak ki. Jangan kuasa ini dia melokonya. Ketinggian kukul pulos sini ni. Pesuh sorok bala-bala tu nyel. Nyang tu balo. Jak balo-balo tu. Nyang tu nyel. Jak rebut di sini ni nyel. No. Gano geng. Kita tak boleh cakap rogano tu. Rogano. Ya lorinya tu. Bertengah. Tengah lelipi, tengah nago, tengah paksi, tengah kedis. Gitu-gitu aku banyak kan Betara Siwa. Ini bilang Betara Siwa tau. Wah, kita ngomong kan Pak Yan. Oh. Pak. Ini makarang-karang. Ini kalau ini yan kan eh. Kau sama kena yang kena pindah ke duta ni resang yang jagat pati. Ada
ini kita mengkerang-kerang ini kita. Nah, jadi buktian, ken, kewirian, ken, kesaktian, makayang nyala ng tugas, yan makano, pet kuna, jema, mungkin kesaktian para watak yang moloko periode tanding ang duit dini, ken ni penak, ken ni pelih bang mabuki, amen kunang para watak. Amen. Perjurit yang moloko jamaah para watak perjurit anu teko main ni si moloko watak soroh gano tu teko main ni soroh ni matengah gajah matengah ngusak kasik ngaku tugas betara siwo jemaah senjata jak kelewang kanto tengkapak jak matian jak kerjah bangkene jak bangtawang asani menjatuhkan kehormatan dia moloko je kulian tugas ni mati. Hingga dia perjurit. Kerja laku pasal ni. Weh, perjurit. Kerja laku perjurit ni gitu. Bah, ya selag maciki mirip ni. Perjurit. Gimana? Weh, perjurit. Kelewang aja. Kelewang, kapak, kadotan. Tomak. Mohalo palu gago kadotan kelewang jemaah yang kelewang jak rejah bangken wajak gano tu sangrai tapi sangrai kemudian orang nyemak sangrai tu kelewang ni dah dianggo sabuk tu sangrai samurai gitu nah sangrai betul Kau nyemak jak rejah bangken wajak gano tu merekak main lebo. Odah